iniciativa d'aquestes tres organitzacions que es plantegen, per una banda, la creació d'aquestes xarxes regionals i d'aquesta xarxa interregionals de professionals per la informació, amb l'objectiu de contribuir a la millora de la qualitat informativa i amb aquesta mirada sobre el Sud per donar més visibilitat als actors del Sud i a la informació internacional. Le niveau de dialogue qu'on peut avoir entre médias, universitaires, acteurs de la coopération et de la solidarité internationale est un dialogue qui a bougé, qui a évolué. Il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais en tout cas, on peut dire que le chemin, on voit dans quelle direction peut aller le chemin. Dobbiamo capire come funziona il sistema e dobbiamo essere pronti a fornire quello che c'è bisogno di fornire come associazioni nel momento in cui nasce l'interesse dei media e dei giornalisti di parlare di cooperazione. Tota aquesta reflexió ens ha obert a treballar d'una manera molt més de compartir, per tant, molt més de treballar en xarxa, i això el que estem veient, perquè ja ho hem aplicat en aquests 3 anys, és que ens dona molta més força a l'hora de tenir incidència social, a l'hora de fer arribar els missatges i a l'hora també d'establir contactes forts i consolidats amb els mitjans de comunicació. Secondo me c'è un elemento importante da sottolineare che è già emerso ma che su cui vorrei porre ancora di più l'attenzione, cioè è nato un rapporto che in alcuni casi è diventato anche un rapporto di fiducia, un rapporto fra gli operatori della cooperazione e gli operatori della comunicazione. Comment aujourd'hui on arrive à apporter une information crédible sur l'efficacité mesurable de ce que nous faisons. Néanmoins, communiquer sur cette action, ça veut dire que c'est se mettre dans une forme d'organisation différente. Ça veut dire que c'est réfléchir à pourquoi on veut communiquer, s'organiser pour communiquer et expliciter de façon claire et crédible ce qu'on fait, et puis ça veut dire s'exposer. La universitat, l'acadèmia en treu profit, però el més important és que l'acadèmia surt de la seva torre d'ivori i es veu obligat a tocar realitat, a fer una investigació dirigida a l'acció i no centrant només en la cooperació, sinó en construir una visió del món més ajustada a la realitat i que respongui a les necessitats d'intervenir sobre aquest món. Sirve para que el periodista pierda unos cuantos prejuicios respecto al mundo de la cooperación, el hecho de establecer una relación directa, trabajando en lo mismo con las ONGs y con el mundo de la cooperación. Là, ça nous permet de comprendre, derrière chaque posture, soit journaliste et représentant d'ONG. I think it's important to keep the interest of the media on some issues that require a long-term explanation. Un elemento positivo de este proyecto es la formación que podemos hacer en diferentes universidades. Es muy importante que cambiamos las ideas desde el principio de los nuevos. Sí. Le réseau existe, mais il y a besoin de le faire fonctionner, quoi. Oui. Hacer un poco más de red internacional. Puede ser que no era un objetivo del proyecto, pero lo que tú decías, la implicación de organizaciones de periodistas o de ONG del sur. On a gagné des petits espaces pour la présence de la coopération dans les médias, parfois avec des rubriques, parfois avec de nouveaux journalistes qui s'intéressent plus maintenant. El que ens ha permès aquesta beca és, d'alguna forma, anticipar-nos a la realitat, a l'impacte que tenen els fons voltors a Catalunya i incidir en la legislació.
tot aquell món dels antics mitjans, fins i tot dels grans mitjans com El País, que és el cas que jo conec millor, es va acabar en el moment en què van passar a ser propietat dels bancs. Aquesta beca ha suposat una gran oportunitat de fer periodisme amb un tema que els mitjans no faran perquè són els que desnonen i que és un tema global i de màxima importància. Dal punto di vista dell'ONG, per noi la collaborazione è stata davvero importante perché ci ha aiutato a, credo, alzare davvero il livello della nostra comunicazione. Questa collaborazione io la vedo un po' come veramente un'opportunità di consapevolezza al nostro interno e di cambiamento. Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci e abbiamo avuto la possibilità di costruire un percorso giornalistico, cioè andando a sviscerare quali erano i temi che loro trattavano nel paese, quali potevano essere le storie notiziabili, come ha detto Lia, e quale poteva essere il contesto nel quale noi potevamo poi andare a raccontare queste storie. Ça a été assez compliqué en tant que chargée de communication de faire entendre à mes collègues que l'objet de ce reportage, c'était justement de faire de la sensibilisation et de permettre de comprendre le contexte général. Les points positifs que moi j'ai tirés de cette expérience, c'est qu'on a accès à un réseau, on a accès à un carnet d'adresses qu'on n'a pas normalement en tant que journaliste, on gagne énormément de temps. Parce que souvent il y a de la méfiance aussi entre journalistes et ONG, qui fait que il va y avoir cette petite première rencontre de méfiance où pour ouvrir des portes, ça va être plus compliqué. Là, on va directement voir l'ONG, ils nous mettent en relation avec tout leur réseau, les chercheurs qui vont avec, nous sur la question des Roms. Et c'est vrai qu'on peut bosser plus tranquillement. ¿Qué nos une? Pues la misma visión de desarrollo y de comunicación, la necesidad de construir un lugar para aprender, intercambiar ideas y experiencias sobre nuestras maneras de comunicar, el convencimiento en la absoluta complementariedad entre medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo y en la urgencia de acabar con el aislamiento entre los medios de comunicación y el desarrollo. La salud informativa es tan necesaria como la salud de las personas o la educación o derechos humanos que estamos defendiendo en las calles. El día que salgamos a la calle a defender el derecho a una información honesta y con rigor, ese día será revolucionario. Es muy importante dejar de contar sucesos o emergencias para empezar a contar historias. Las ONGs deberíamos de transformar nuestras estructuras y entender que la comunicación y la educación son
digamos, dos aspectos del mismo proceso. The next project should be should have a more a wider variety of partners. I think it's really important to continue to propose this kind of training for small organizations. My idea to improve the network maybe is to propose the grant at the beginning of the project. Grant especially for journalists from the south. Maintain the vademecum and try to use it. Aumentar los fondos para las becas en caso de un financiamiento. Y también una idea puede ser que dar una parte para una sección para principiantes, para jóvenes, para estudiantes. Incorporar a directores a cargos más altos de los grandes medios. Je crois qu'on pourrait penser à la possibilité de transformer cette, ces réseaux d'organisation dans un instrument d'information. Une agence. Dans une agence. Ça s'appelle une agence de presse. Dans une agence de presse, non? Crise qui exige de nouvelles alliances, de nouvelles coopérations entre tous ceux qui contribuent à rendre ce monde un peu plus clair pour le citoyen. Et c'est le rôle des journalistes, c'est le rôle des ONG aussi. Et donc, j'ai trouvé intéressant que dans le vademecum, on trouve des conseils déontologiques qui rejoignent finalement la déontologie professionnelle. La première chose que vraiment positif qu'il reflète, c'est ce processus, cette dynamique qui a été mise en place et qui fait qu'il y a un dialogue qui peut aujourd'hui être pérenne. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut s'arrêter à ce vademecum, bien au contraire. Peut-être même faut-il encore travailler. La lectura del vademecum realment em deixa dos o tres idees. La primera que em va xocar molt va ser quan parlem del periodisme de solucions, perquè el primer que cal dir, el primer que cal reivindicar, i queda molt clarament reflectit en aquestes reflexions que hem sentit ara, és que el que necessitem també són solucions pel periodisme mateix. Io credo che operazioni come queste siano esattamente quelle che restituiscono e che danno un significato pieno all'informazione del servizio pubblico. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha il dovere di porre al centro temi come questi, il racconto di realtà complesse che sicuramente non rispondono ad una logica commerciale, ma rispondono alla logica di spiegare e raccontare il mondo. L'alleanza tra giornalisti di diverse aree del mondo è assolutamente fondamentale. La seule façon de connaître quelque chose est d'avoir des journalistes sur place. Nous considérer, nous, et que nous nous considérions nous-mêmes comme acteurs de la solidarité internationale et de la coopération. Vous avez proposé qu'ils sont peut-être pas là, mais justement après Some rains come down as seen Ha estat un projecte altament participat. Ha sigut capaç de generar noves inèrcies. Les eines que hem plantejat, les reflexions que hem dut a terme, realment les estem interioritzant. Et ce challenge-là, on le réussira si on y va tous ensemble. Mettersi in rete comunque con le energie che si hanno, con altre esperienze simili, eccetera, sarà, penso, comunque la sfida per tutti, per ognuno di noi sul futuro. Bitter heart, tries to keep it all inside. Bitter heart, shadows will help you try to hide. Bitter heart, my bitter heart, is getting just a little fragile. Bitter heart of mine. And then you come and tell me the same reason as you did yesterday.
So tell me what's her name? Do 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 do